say kote gwase ni nkranhyen sem odi abreye mame mu achibie mu akwa abamra Adom TV Badwam dwumade so na wotwefoforo mu ni awrade de akyeye na ye dwoada nsem a edi akotene wo Badwam kase no so bi anie multimedia dwumakuo na wotwe wie yen entem eye GJA abasobode ekọ no mu nwotwe de abaye mfie ha ye de honsam no ebebro Ghana mampani na na dodankwa akufo adode tu obibie nim yenhwe mu ye ewo adansi kurumu ani konkonsa ho samu a wo ka otimi se no kura bi enim so ka egu nu ho fi sansam no ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube Adom TV 2 kase no etwagu ho nsam no we ni bebre so kwa adomonline.com a ewo ho a obenya bi akenkan na fa videos ewo ho nso watumi ahwebie faseda no emma Majoy Trish wono watadi ene hyeme na fa the links enso ayemiti ne kamade ama me wonyina ukọ Instagram a wonmo ho medi de afia amankwa tamaklo afia ne de mientie se den nsam ni nkyeremu ankasa etie na wotwe wie ye entem na nyagro ewo Nkranmonten so bra Ghana Journalists Association abasobode bi ekoso ewie akire no na chese multimedia dwumakuo na abasobode no emu nwotwe abaye fie ha Adom TV kase etwaso ma bebre ni ana edimu titi micro na mehwe animu ye poison for gold ekre esusanso a galamse enya wo enkola ye nwo mo kra so nom ne ade many aje say at least GJ I recognize adwuma ye no medwen say galamse edi enya sesei echen emre nyina na e wo say nyina etimi kabom na ye de ye bibia e bebo ho dawro kase pa omanya fan na nyina because ye tena bia wa asase so ankasa na ye say no enti e wo say bibia enya award keke but ye de adwene besi so na media stations organ nyina ebeka ho abom ni na yetu so sa na atimi aboaye. My career started a little over a decade ago. Now I'm doing say within a decade later I'm a sports journalist of the year. But so we Juma. The only thing they say whatever comes out of it a plus. The award already just a plus. Because my Kaipa 2019 Me call AIPS awards. Me by second worldwide. Nigeria ni bi no all we need. We there American say nyamnadom. Many GBB say me win award esan say me no juma na me ye no. Me ye not for nkofo me ye most of the time they me say me highlight human interest stories. Make human interest stories and make enema ekoso nipa dada brabo ma eha omo eno na me na me the more me ye no me nyama omo nko a me ye ma me ho so esan say me de me ho hye omo mu say ebitimi atomi me nso bibi sa ebitimi atomi ntino many say me sa na mahu say ani bi wo ba bi nso a ehwe me. I think it's a very great feeling for an association like Ghana Journalists Association, Ebekabo Makacho, so science and technology journalists of the year. Ghana mampani na na dodankwa akufo ado na de kokobo ma Ghana fo nyina ya me ani na ho ye ka asamafo bi hu a ye hwesa asam na ye ka no nokure ewo mu na ye nso e di adansi kurumu no nso ye hwe ye ho eyie ni tichu say ye boa ye ho akoto abai. 2008, baseless allegations of drug trafficking were spread, along with rumors about my health, intended to cast doubt on my ability to serve as president. The 2012 election saw even more brazen falsehoods, including fabricated reports of my alleged arrest in London for drug possession, and quotes falsely attributed to me intended to stoke ethnic tension. And in 2016, the opposition sank to new lows by alleging that I had killed my late wife. Today, with 2 months or so to the December 2024 elections, they are at it again. A fabricated document entitled Ejapadia is being peddled around by operatives of the opposition
as evidence of a grand scheme by my party and my family to annex the assets of the state. These unfounded, baseless allegations are part of a broader effort to discredit me and my administration. Omanpanyin kasa yemu no wasisudua se ono de waye krado se obehwe ama ensamtrofo omanmu no otumi abo won ho ban e wo bra wo ye wono madwuma. I believe then, as I believe now, the freedom of the media is essential to the health of our democracy. It is why, as President, my government also worked tirelessly to pass the Right to Information Act, a law that empowers journalists and the general public to seek the information they need to hold leaders accountable. For years, the passage of this law had eluded us, but I'm proud that it was my government that saw it through. NDC amonyo ko Frank Attorney John Dramani Mahama say nyame ya Adom Ghana 42 no ehye ne nsemu a obehwe na premise fi won mu a yada na amanyo nsemu no ebetwam na afe outboard motors so ehun tonton yenom ne ade no nyina be yade a ebetwam nti Ghana for titu afarefo wonhwe so ode aba no ana tumi no ebema no watimi abu man eye ni MPP member na abachake nofia no adwake landing beach say NDC noni she ni wo fe landing beach say J politics wo kefe mofia moyemi ko MPP jibo oyemi NDC me fe yemi she sani you must be a fisherman hewo na kan gbile nofia no was going on very well she naba check ni bi fe agbene hefia henmaya ni fishermen yo abaka keke premix eba I can have party B I can have party chairman keke eha fishermen na denche he kopo I can have women's organizer hairdresser jile J fisherman jile she fisherman sane ya hairdressing salon ne ya he premix ye den ura ne kasa yemu no wasanso ahye wono mo se obedi man so a wode enhyehyɛ bebree begu akwan mu sɛ de bɛyɛ a wɔnom abrabɔ ɛso bɛba mfaso ama wɔnom akasa ehi kra na kan no outboard motors subsidized outboard motors say car keba ake ha party me keke amehu ake ame profit me no dani aba ho aha fisherman ke oba chake fe ni wo fele ojogba ko ni fisherman na denche ana premix ke outboard motor self adehye ya wo Kwame Pepra Kromo apadantra East Mansimo e won fifi mantemu ensunu gujam den fisa kromfo abowra ekro no mu police patrol team wo mo abotoahye won so ba akode ene woto na nanom nsiedo ama mienu so eprepre mu odin akase no edebe ayesra ban se omepe barrier bi e wo hanmo ye obi wo yanim hanmo ya wo tra kef ba mienu ane waduru barrier na wo hona nanso bre bia e besi ne nsisa barrier ne ho na nsi de to aso no haya na esi MTN fopo ene fi ai wo tra MTN fopo no a pepa saka ye waya contractor no e ye free mu no sa bre bia haya akreya na esi e bre potieta esi pa de e bra ya dum kanea e mpatem ha na so omudum kanea no nondua na omudum kanea no a ne duba akọ de ko ne duma compare mu pepepe na dwumadie na start enwachi yamane boni ene omanfo bi etwetwe enkomo o kire sese won sunu gujam na kokwa abonten kura na osuro esanse da ne da akrofo eta won so ndie de aboye sisi e no se wo ne obi nya asem ketuwe bi kura na ugodu police station na o ya suspect esanse no ya ekoso hai ena anytime bi ebesi bia no omu dwane fancy dodo na dwane fancy ni se wo na okopie no so a anhwe ya wasan so de ahutu o de ahu san so asan ba bisa enti eslaban pa ebe ya enkomo fa checkpoint visibility for omoma bi mebo eye animu ayesi ye hai nwa boya hapa se suro fight ya ebe na adwe na ye ewura de na se ebe osese ana ye se ewura de ye nwa de be nim se etuo ne ayi be nti ama nwa boya pa wa sa apolice for na omo ha no omo nya stiff
ana se wo mu swakora wo mu fa bi meka ho na se bambo bia ba wo motumi abo na anya saa da bia no ye beti ba ye se Adom TV Badwam kase na aguso hwe na gomo Adom na se junction na nkwanhia bi asie wo gomo East Mensimu ewo mfimfin mantemu enipa duo no wono mo epra premodin na eye sprinter bus bi ni break na efeli ye wi akiri wakofro bepo na won mu kiremu a number no ka ne number agent W8999-22 na eye abusuafo a wo mu free apam eko eye enkran na sankwanhia yi akosi ewo Dominase junction na enipa bi a won mo edi nyamedi won ho afofie kwasi Daniel and watchachiri mu ekwan a efa so ebaye na wo mu free 2024 Akwambo festival no ase na sankwanhia we aba besi yenkase ahodo mu no ye de bebro ma yento so na yenko yensam foforo mu na beto dwasa galamsey asai koko asase a eshum 20,000 ewa sante mantam no emo we yaka ho binti ama koko ho nsam wo ho no abafom ye yamanebofo bo apro ko ho no ko hwe nia ekoso a kase no edebe na ye bo garamsey ho o asante mantem no no ana iguso a ye bo a edi abepie adanse fruit koko district mu enfim yunum yensa ba bia na ka koko wo ho no ene wo ko ho no ma ye ne aya amramra na gugu ho because ye true ho no good no aya ne aya garancy amana nti galamsey no ye dwumadi ako a say industry na say makoko production koso galamsey pest and diseases nyina ne climate change nyina adia kutia industry no makoko production no kwa na kofo ye records no say over almost 2,000 hectares there asase na kakuku ne woso no ene obekọ no kuku ne subi over 2,000 hectares Bofuedu mensini no panyini ya wosan so ekuku hwani ene amane boni nkomotwetwe mu no wono so de adesrede ato akuafo nyina enimu se omo wani enku koko dua no ho sene se wode won sase ebema manfo am wonom ababetu fom agudie ewos kuku ye ejapade a ebesi wa afebo abowo ene womba ho ene wonana ho eban na mom yenhwe no efom agudi empempe kabia meji sika na ensem bebre woni beba ho na sika nyina ahye se kuku akuafo yo mofu ya galamsey kuranya makono so betom kuku e dia galamsey sanse galamsey sika ne prekope ba kuku fu no dia afibia Dunkwa hene okofro bo obenu akon to so miensa ya padenchira East Mensimu fifi mantemu e de to small scale miners e wo Ghana nim se won keka wo ho emomonte task force be ya wo mo say yen mo ye galamsey no betumi atu won so sa kase no e de ba na mo de mo ne no a zio mutu ya mo taso zio master small scale miners for say zio nka mwada Roma sio se de be ya modwuma no ehu betie sio na obi emu modwuma na ni mase sio mo anga se mo nti mo task force sio na omo nko round sio na nkofo a wo mo etu amra na ye nkata so sio ya hwe wono sio ye ma wo mo nkata amra so sio amra se kata so a bibia ye dua bia ye betimi adua sio eno nchese gasase no betumi asai zio by the higher and say zio ye de ma China for no zio ni age China for niska zio China ni be kata amra no so no na nipa no ono bibini no asaji China ni nisika se zio ni ame kata so zio okumankra kwame akonu vice president awada Central Regional House of Chiefs and wono so de atodu nkwan hene animu se kwan bia obetumi no wonfa so na wono mo nam kwan bono nsutu fom agudie e wo fen sutini ne mu no wonsu ayekon o wono mo so okofo bo doctor assignment over there any stakeholders ni na behia yemire nsu no sha sin fidu nkwan na so wo da yare ya won so wo bayedi any stakeholders na want na see na yenhwe kwana yensu nnenwa beto
Maminyina no so na Adom TV Badwam kase na ha be ma kwan na no pay ye de asia seda no ye wo de hamra ne adaje a wo de ma yenti ye kwa ba na de do bonkrata na se ne ene online stories no ene de me de ato so enye afidie no mfiri ha kura ye nche ye basisia